خیلی تو دوست رو یکا خدایا پدر و مادرت از تو بیزار شده منظور تویم تو رو در کوچه پرتوفتن من سر رو برد میشوم تو رو یکیم چه کردن من مادرت میشوم رفتم салом бинандагони гиромӣ, ин порча аз намоишномаи пайроҳаи зиндагӣ бо тариқи барномаи нақш манзури шумо. Бояд ёдовар шавем, ки дар ин намоишнома ҳунарпешаҳо Раҷабгул Қосимова, Ватандор Шеров, Зарина Бадалова, Диловар Неъмат ва дигар ҳунарпешаҳо ҳунарнамоӣ карданд. Дар нашри навбатии барнома қаҳрамони барномаи имрӯзаи мо ҳастанд ҳунарпешаи ҷавони театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов, Зарина Бадалова. Салом, рӯзу рӯзгоратон пур аз шодӣ бошад. салом алайкум, ташаккури зиёд ки дар ин барнома низ меҳмони барнома маро интихоб кардем. Якҷаҳон сипос. рости ҳангоми таҳияи сценарияи ин намоишнома хеле рӯҳафтода гаштам. тақдири ду ҷавон, тақозои вақту замон, пайроҳаи зиндагӣ, ин муҳит ба ман бетаъсир набуд. агар ба ҳақиқат амиқтар назар кунем, бо чунин ҳодисаҳои ҳуснангез рӯбарӯ мегардем ки ҳалли он аз ҷониби мо инсонҳо мушкил аст. бубинед, модар аз нотавонӣ ва душвории зиндагӣ ба рағми ҳама муҳаббату садоқати худ боз ҷигарбандашро дар ятимхона мегузорад, то фарзандаш беъазо ба вӯй расад. ҳамин тавр ҳам шуд. бале, мутаассифона гӯем яке аз намоишномаҳое аст ки фоҷиа ҳаст ва дарди замона ҳаст ва гӯем дар ин намоишнома ҳастанд бозиҳои ҳамкасбони ман, муаллимаи азиз Раҷабгул Қосимова ки ҳеҷ гоҳ бароям бетаъсир нест ва аслан гӯем асар аз рӯи асари Султон Сафар. ин намоишнома пеш аз ҳама коргардон Қамардин Мирзоев инро кори дипломии мо буд соли 2012 ва як кори дипломӣ шуд ки ростӣ гӯем тамоми дабдабаи он ба тамоми ҷо расида буд. ҳам вақт тамошобин мехостанд ки боз дубораву себора ҳамин намоишномаро аз он дидан кунанд ва ҳеҷ гоҳ тамошобини мо беашки дида аз толонр берун намешуданд. ва ҳамзамон худи мо ҳунармандонам ки дар ҳамин намоишнома 8 ҳунарманд ҳастем. ҳамин 8 нафари мо ҳам вақте ки дар охири намоиш модар фарзандашро вомехӯраду хоҳар бародарашро вомехӯрад ва чӣ вохӯрию чӣ эҳсосо, чун дар он рафти намоиш мебинем ки чӣ гапо асту чӣ аст. худи мо ҳам ростӣ ҳастанд ки ашкҳои самимӣ ҳастанд ки ашкҳои нақш ҳастанд. оғози намоишнома ҳамин гуна мешавад ки яъне қисса шурӯъ мешавад ки модари ҷавон, модари 20 сола гӯем фарзанди худро, писари худро дар таги борон бурда, яъне дар пеши дари ятимхона гӯем дар он ҷо мебинӣ ки мегузорад, аммо аллакай партофтан аст, мепартояд ва он ҷо муаллимаи азизи мо дар нақши раиса хола, дар нақши мураббии ятимхона омада вақте тифлакро мегирад, баъдан он тараф тақдир варақгардон мешаду фалак гӯем варақгардон мешавад зиндагиву ва намоишнома дигар он тараф ки мебинем аз чиҳо пас шурӯъ мешавад. ҳамин тариқ қиссаи Раъно ва ятим оғоз мегардад. қиссаи пур аз дард, пур аз андӯҳ, нофаҳмӣ, нокомӣ, ноумедӣ. бале, вақте ки муаллима фарзандро мегираду ҳамон агар дида бошад ороиши саҳна як деворе аст ки ҳамавақт чарх мезанад. дар ҳар як саҳнаҳо, дар ивази саҳнаҳо ҳамон девор чарх мезанад ки ин на танҳо як девор аст, ин гӯем як зиндагӣ аст, як фалак аст ки чарх мезанад. ва вақте ки девор чарх мезанад шурӯъ мешавад қиссаи ишқи Раънову ятим. яъне баъдан бисёр ҳолатҳо мешуд ки аз толор мешунавидем ки бача калон шуд ошуқ шуд гуфта, яъне то охири намоиш то онҳо мефаҳмиданд ки чӣ гап асту чӣ ҳодиса аст. ҳамавақт гумон мекарданд ки оле инҳо ба висол мерасанд.
خواهم که در گردون تو را من زهرم پروین شوم، در عالم افسانه شیرین شوم. خواهم که گل را بکنم با یاد تو، با آرزو، از روی کس گیرم نظر، هم با تو باشم روبرو، از روی کس گیرم نظر، هم با تو باشم روبرو. ҳамин саҳнаи ишқро мо бисёр тамрин карда будем ҳамроҳи коргардон қамардин мирзоев. яъне бисёр норозигӣ мекарданд, не ҳама вақт не, ҳамин дар ҳамин саҳна буд. яъне дар аввал қаноатманд набуданд. дар аввал қаноатманд набуданд. ҳатто намоишҳо фикр мекунам ҳамин намоишро агар 10 солам шуд, агар аз 2-3 намоишаш қаноатманд нашуда бошанд коргардон, ҳеҷ гоҳ қаноатманд набуданд. шояд дар ин ҷо сабабҳои худро дошт ки мо натавонистем коргардонро қаноатманд карда. яъне мо гуфта на ҳамаи ҳунарманд ҳамон 8 нафарро дар назар дорам, аммо баъзеашон. баъзан як хатогии модарон ҳаёти чандин нафаронро догдор мекунад ва фарзандонро роҳафтода менамояд. ин лаҳзаҳои ҷонкоҳро ҳаргиз наметавон фаромӯш кард ва то абад дар қалб боқӣ хоҳад монд. ба андешаи шумо ҳамчун як ҳунарпеша, ҳамчун қаҳрамони ин намоишнома то куҷо ҳаяҷоновар буд ин лаҳза? ростӣ ҳаст дар он ҷо як саҳнае ки модар ошкор мекунад ба духтараш Раъно. нақши ман Раъно буд, дар нақши модар апаи Оимхол Қаймова буданд, ҳунарманди театри мо. вақте ки сир аллакай фош мешавад, вақте ки ҳамҷо фош мекунад ки ман яъне фарзанддор будаму онро дар ятимхона партофтам. баъдан Раъно мегӯяд ки чӣ, шумо фарзанд доштед, куҷосту? гӯед модарҷон, куҷост? мегӯяд намедонам. яъне намедонам, ҳамин калимаи намедонам барои Раъно ҳам, барои гӯем заринаи шахсиятам, барои заринаи саҳна ҳам гӯем як зарбае буд ки ногуфтанӣ. яъне чӣ хел намедонӣ? 20 сол қабл маро дар ятимхона партофтам, ҳоло намедонам он куҷост. як ҳиссиёте аст ки ногуфтанӣ. аслан ҳиссиётро асан ба забон гуфта намешавад ки чӣ гуна яъне таҳаммул мекунем. яъне агар худой накунад ман бошам ба ҷои ин, ҳаргиз тасаввуроти ҳиссиёте аст ногуфтанӣ. дар намоишномаи пайроҳаи зиндагӣ чандин ҳунарпешаҳои соҳибтаҷрибаву ҷавон нақш бозиданд ки ҳар яке касбияту шахсияти худро дар он муаррифӣ кардааст. каме дар бораи ятим, ватандор Шеров ва дигар дӯстонаш қисса мекардед. вақте ки интихоби нақш мешаваду интихоби супоридани нақш бар зиммаи як нафари дигар ва коргардон вақте бовар мекунад ба ҳунарманд, ба ҳунарпеша, ба актёр, актриса нақшро медиҳад, модоме ки коргардон бовар кард ба ту нақшро дод, ту бояд тарзе амал кунӣ, ту бояд тарзи ҳунаратро аз ягон тарафи дигар нишон диҳӣ, рангорангиашро, ки қонеъ гардони на танҳо коргардонро, балки ҳамбози саҳнаро. саркоргардони театри Қамариддин Мирзоев бовар карда ин нақшро ба ман доданд ва тӯли 1 моҳ, 1.5 моҳ ин намоишномаро мо якҷоя рӯи саҳна овардем. яке аз шохсунҳои театр, муаллимаи азиз Раҷабгул Қосимова, мураббияи маро, яъне ки маро калон мекунад дар ҳамон ятимхона, мо ҳамроҳи ҳамон бозӣ мекунем. хушбахтем ки қатъи муаллима бозӣ мекунем. ҳар як ҳунарманд дар саҳна ки вақте образ меофарад, ҳамон лаҳза аллакай ҳамон воқеоте ки дар зиндагии худ рух медиҳад, ҳамонро ба хотир меорӣ. тамоми вуҷудат меларзад, тамоми аъзои баданат ларза мегирифт ва чӣ кор карданамро намедонистам. ва меҳри модар ва ҳамон меҳри хоҳарӣ оҳиста маро ҷалб мекунад ва ман бо амалҳо аз хоҳари худ бахшиш мепурсам. ба зебогӣ, латофат, самимият ва ҳусну ҷамоли Раъно чандин писарони ятимхона ошиқ мегарданд ва миёни ҳам ниёз мебардоранд ки аз ин муҳаббату марҳамати онҳо Зарина Бадалова бегумон аст. атрофи ин лаҳзаи намоишнома нақл мекардед. ростӣ ҳозир ҳамин сухана гуфтед Нисоҷону, гапи муаллима Раҷабгул Қосимова да ёдам омад. вақте дар пардозхона то саҳнашон омадана мешиштанд, мо бештар ҳамин намоишро дар зимистон бисёр бозӣ кардагием. ёдам ост ки
дар амин сардӣ бисёр бозӣ кардаем ва гарма как мепӯшидем. Баъд ман мисол баъзан вақт маҷбур мешудам ки мисли шумо як либосе пӯшам, баъд саҳна баромада хунукиамро меқаптам мепӯзидам. Баъд ҳамин гуна мешуд ки шурӯъ мешуд раъногӯӣ аз Фирдавс, дар нақши Фирдавс Далер Мирхонов бозӣ карда. раъно шурӯъ мешуд намоиш. Баъд шурӯъ мешуд аз Эркин, ёдам ҳаст, дар давоми намоиш раъно баъд ятим раъно. Баъд муаллима Қосима и чӣ бало раъно шуд? Дар гӯшам айми аввали намоиш то ахира фақат раъно чандта ошиқ дорем. Муаллима худам бехабар. Расти баъдан вақте ҳамин чанд боре ки мо дар мешуд ки қариб ҳар рӯз мо ҳамин намоишро бозӣ мекардем. Мешуд ҳар рӯз пайраҳои зиндагӣ. ای ماهی بلند در آسمان خانه ای توست، ای سروی روان این بچه دیوانه ای توست. دیوانه منم که از جمالت دورم، خوش دولتی آن کسی که همسایه ای توست. ممکن؟ بزر از وقتش به مورد آمدم. نه آمدن تو نایی از آمدن تو سری ما به آسمان رسید. مرحمت آقا. مرحمت. ما زیرکک صفت شما رو داشتم. بعد کی یاد میکرد؟ مرحمت آقا. شاید ببخشید. عجب امروز باشر از باب عشق حرف میزنه. عاشق کن نیسته. ها عاشقی. عاشق هر دو به یک دختر. برابر باز با یک دختر. باور نمیکنم. خیر کی بوده است؟ یک محمدونو. کاش که آن دختر کرای دوست داشتن کنه. باز میگوید که بعضی آلوف ترس داشت کنه. چرا برابر شنیدن عشق دو جوان نسبت خود زود پافشاری میکنید و آنها را زیر خنده و مسخره قرار میدهید؟ раъно вақте ки мо пеш аз намоишро пешкаш тамошобин кардам, мо дар як мизи гӯем мудаввар мешинему. ҳар кас бояд барои нақшаш як тавсифномае, як гӯем тақдири паси пардагӣ бояд соз аст ки чанд сола аст, чӣ гуна ҳаст, чӣ феълу рафтор дорад, чиро дӯст медорад, чӣ ранг аст, чӣ бӯ аст. ва баъд он ҳамон мисли ҳамон устуғон бояд мо ӯро гӯшт пур кунем. ва ҳамон ҷое ки ин духтараки гӯем ҳамин 18-20 сола бо ҳамин ду ҷавонӣ ё аслан мисли як ҳамсабақ, мисли ҳамкурс ҳастанд. вақте раъно ятимро дӯст медорад ки ин ишқро танҳо ишқ яъне чӣ гуна аст, ин хун аст ки кашиш медиҳад ки дӯст медорад. инҳо ки намефаҳманд барои ҳамин гумон мекунанд ки ишқи яъне зану мардист, аммо ин хун ҳамагӣ кашидааст, хуни бародари хоҳарӣ. ва Фирдавс раъноро сидқан дӯст медорад. раъно ки бовар намекунад ва раъно ки дар ҳамон байни курсӣ мешинанд, ду нафари инҳо бале ҳар дуи мо як духтарро дӯст медорем. ва ин аз оне ки раъно аз оне ки яъне ятим хафа нашавад гуфта, яъне наранҷад, яъне дар пеши ятим намедонам аз ин ҳолат берун барояд гуфта, бо ҳар дуи инҳо шӯхӣ мекунад. ҳунарманд дар ҳамон лаҳза аз ин ҳолат ба он ҳолат гузаштан. масалан ҷое буд ки хурсандӣ будум, аз қафояш хурсанд гашта, яъне ки дӯстдорӣ карда мегаштем. аммо ин лаҳзае ки фаҳмидам ки ҳамин лаҳза ки ин хоҳари ман аст, тамоми аъзои баданамро ларза мегирад. ва воқеае ки дар зиндагии инсоният рух метаҳад, худо накунад мисол ба хонаводаи худат рух диҳад, ана ҳамон лаҳза пеши назарам меомад ва чӣ кор карданамро намедонистам. ин лаҳзаро агар ки тасаввур накунад ҳунарманд ки дар хонаводаи худ агар воқеа аз ин образ офаридан дурӯғ мешавад ва бинанда аллакай дурӯғи ҳунармандро ҳис мекунад. ва бояд ҳамин хел дода шавид ки тамошобин дар ҳамон ҳолат ҳамон хонаводаи худу ҳамон дунёи зиндагии худро ҳис кунад ва таъсираш кунад.
و در همون لحظه بسیار دشوار بود که از این لحظه محبت به این لحظه مثلا فاجعه روبرو شدم و خیلی زحمت کشیدیم تا جایی که بود از بازی کردیم و با مخلصان مثلا تا کجا پسند آمد این را مخلصان بها میدیم. در آرایش صحنه طاهر نظرов، زرینا бадалова و در تهیه خود نمایشنامه قمرالدین میرزایев زحمت زیاد کشیدند. بخصوص برابر تغییر یافتن دکور و پیدا شدن قهرمان نمایشنامه مادر یتیم محبوبه قیاف بینندگان است تغییر می‌یابد، زیرا این لحظه خاطرات گذشته مادر را یادآوری می‌کند. چی گوهر سیندی خون می شود، زرداب می شود، ولی از زدن باز نمی ماند. بیست و یک سال باز می کوبم، درم می جویم، اما نام و نشان نمی یابم. به کدام در نروم در برویم بسته می بینم، در برویم بسته می بینم، در برویم بسته می بینم. شما آسته و ناخواسته به مادر سوال میکنید و میخواهید از راز او آگاهی پیدا کنید تا قلبتان آرام بگیرد و بسیار میخواهید با بهانه سر دلتان را نیز افشا کنید. همین طور نه؟ بله میرنیسا جون خیلی خوب درک کردی. یعنی سوال با مورد گویم همین گونه است. یعنی دختر میخواهد که سر دلش رو یعنی افشا کند، یعنی با مادرش مثل دوگانه است، میخواهد مادرش رو گوید که فلانی رو دوست می‌دارد. از اون که تا سری خود افشا شدن سری مادر افشا می‌شود، گویم دیگر سخن رعنا در دهانش در زبان گویم دیگر لال میماند. و چگونه که در بالا گفتیم وقتی که سری مادر که فاش شد، از دوام شنیدن اون دوام سر رو شنیدن که یعنی چگونه بوده، از کجا آغاز شد درد تو مادر و چرا چگونه شد، از این رو دیگر که شنیدن نمیخواد گریخته میرود، گریخته از خانه میرود. یعنی گریخته برای تمامی گویم عمر نه، برای یک چند مدتی که کوچه براید آرام شود. یعنی شنیدن درد تلخ برای رعنا خیلی وزنی میکند، دیگر تحمل ناپذیر میشود براش. و همین است که دیگر سیر خودش سخن خودش که ناگفته میماند. مادر یعنی از درد دل دختر تا آخری یتیم بخبر میماند. و فکر میکنم که همچون آفرینده نقش رعنا فکر میکنم که این از یک جهان خوب هم است که همین درد رو همین سیر رو مادر نفهمید. مادر جان شما پدرم رو دوست میدارید؟ وی را دوست نداشتن گناه است دخترم. وی بی همتاست. من هم مادر جان، من هم دوست میدارم. کی را؟ حالا وقتی مادر جان، از من هم. از شما هم وقت و ساعتش آید میگویم. وی کیست؟ از کجاست؟ وی جوان زیباست، شما رو میشناسید. من؟ ها لیکن از هم زیاد خوابالود، گرم که خدا، گرم که خدا. هوشیار شو دخترم، هوشیار شو. در محبت خطا کردن مادر جان، این تمام عمر در غم و اندوه غرق شدن است. مادر جان با شما چی شد؟ خطا کلفت میاره و ناکامی و بدبختی. دخترم هنگامی که رعنا را زیر بهتان قرار می‌دهد و پسرها می‌خواهند یکی از این پریچهره دلمانده گردد و دیگر محبوب او باشد، در این زمان چه حسیات داشتید؟ صحنه ارکینه که همه وقت میخواد رعنا رو دلش رو نه رعنا رو به دست آورد همچون دختر. اما همه وقت که رعنا که میداند که چگونه پسر است، این چگونه جوانی بولهوس است، یعنی از تمام فعل و اطوار ارکین رعنا همه وقت باخبر است. برای همین همه وقت رد میکند آن رو، میگوید که تو به غرض از خودت کسی دیگر رو دوست داشتن نمیتوانی.
و در همون صحنه که می شود بعد عاقبت وقتی که رانا حالا نیست در صحنه همراه یتیم اونها مشبه گریبان می شوند و می خواهد که دل یتیم رو یعنی سرد گرداند از رانا، یعنی با همین تهمتی که رانا با من بود، رانا از من بود، را سوقتم رو خور کسلیست، با همین حرفا. و اصلا فکر میکنم بازیدن درد آشنا در صحنه آسان است. خود شما از این نمایشنامه و نقشتان قناعتمند بودید؟ اگر هنرمند از نقش قناعتمند شود پس آن هنرمند مرد. باید ما هیچ گفت قناعتمند نباشیم، برای که هر روز یک خیل نمیبازیم اون نقشه. صحنه دیگر جسم زنده است. می شود روزی که سخن رو فراموش میکنی، می شود روزی که به یک طبع اومده ای که اما بازم همون طبع رو فرو میبری و یک طبع خیره که گویم اومده فرو میبری و باید برای بخندی، یعنی یا اینکه باید برای گریه کنی. خب نه، من هیچ گاه گویم تو امروز اگر چند نقشی هم دارم آفریده باشم تا حالا نه قناعتمند نیستم. هنگامی که محبوبه به سراغ فرزندش میآید و کوشش میکند که پسرش را ببیند و او را با خود بگیرد، ولی رئیسه خاله با بهانه و اظهار ناراضگی میخواهد مادر از فرزندش دست کشد. نه این گپ ناشدنی است. دید مادر جان، این کار ناگفتنی است. مادر جان، نه من پسرم رو به شما نمیدهم. نمیدهم. شما با وی حق ندارید. بله مادر جان، من حق ندارم. مادر شمایید. روید عذابم ندهید. منو پسرم رو به حالمون گذارید. با کاسه‌مون زهر ناندازید. روید. هنگامی که خبردار میشوید یتیم برادر شماست، در این حالت تا کجا اندوهگین و پشیمان از عشق خود میگردید؟ سوال خیلی دشوار که راستی به زبان نمیدونم که چه خیلی کلمه ها رو جابجا کنم و کلمه هر یک جمله سازم که به این سوال شما جواب گردونم. نمیدونم راستی چگونه. یک حالت راستی هست که خب یعنی دل شکستگی، یعنی دل خون شدن. راستی وقتی که اشکا میریخت، اگر خیلی فرو رویم در همین نقش، در نقش رانا بیم، این اشکا نبود که این یک خون میگیرید دختر دیگر. خونی پشیمانی نیست گویم، خونی حسرت نیست گویم، خونی افسوس نیست گویم، من شاید که یک خونی شرم و حیاست. هرچند این دختره گناهگار نبود، یعنی یتیم هم گناهگار نبود، این یک تقدیر بود که همین کشش خون این دو نفر گمان کردن که عشق هست و همونجا وقتی اشکا هست همین گونه است که اشک شرم و حیا است. شناسایی پیدا کردن مادر فرزندش را به نهایت دردناک است. این اتفاق افتاده میان یک عائله خیلی دردناک است. مادر جان، در جهان آدم نبیند درد و داغی به کسی، بر محل گردد خزان گلزاری باقی به کسی. مرغی به کس ناله دارد حزین و ناتوان، مرغی به کس
شعله و گرمی ندارد این چراغی بی کسی بی کسی بی کسی در جهان آدم نبیند درد و داغی بی کسی بی کسی بی کسی در جهان آدم نبیند درد و داغی بی کسی. намоишномаи пайроҳаи зиндагӣ бо фоҷиа оғоз гардида бо некӣ анҷом меёбад ва суруди сароянда Фурқат Саидов низ ба он зебоӣ бахшидааст. Ба ҳунари ҳунарпешаҳо бошад, барои нақшҳои олӣ метавон садҳо аҳсану офарин хонд. ин намоишнома мавзӯи худогоҳӣ, худшиносӣ, меҳру муҳаббат, вазифаи оиладорӣ ва одаму одамиятро ба мо ироа мекунад, то тавонем ба чунин камбудиҳо роҳ наёбем ва ҳамеша дар пайроҳаи зиндагӣ устувору содиқу бо муҳаббат бошем. яке аз қаҳрамонони ин намоишнома Зарина Бадалова буданд дар барномаи нақш. ташаккур мегӯем барои як суҳбати гарму самимӣ ва ҷолиб. дар кору рӯзгоратон бошад барорро таманно мекунем. ташаккур ба шумо ҳам барор, обод бошед. бинандагони гиромӣ, бигзор ҳамеша хушҳолу сарфароз дар кору рӯзгоратон бошед ва дар зиндагиятон ғаму дарду андӯҳ бегона бошад. барномаи нақш буд. манзури шумо хайр, пирӯз бошед.